Kamwifurize kugubwa neza aho uherereye hagiye hatandukanye. Ikipe ya Manchester United bigoranye hariya kabisa kuri stade ya Old Trafford, bigoranye bashe kuba yatsinda ikipe ya Burnley ibitego 3-2. Nibyo ngiye kuza kabisa tukabiganiraho neza 5-5. Nsaba umufana wa Manchester United kuba maso kabisa, kuko tugiye kuganira byinshi kuri ikipe ya Manchester United uko yagiye itangira uyu mwaka w'imikino ndetse n'ibyo yitezweho cyane nubwo yatangiye nabi navuga bitashimishije cyane buri mufana wese wa Manchester United. Nibyo ngiye kuza tukaganiraho, gusa reka manze nibutse wowe utarakora subscribe ko wabanza ukareba neza niba waramaje kuba wayikora, ndetse waba utarayikora ukayirebaho ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze kijye kikugeraho neza 5-5. Wari umukino wa gatatu wawuzaga ikipe ya Manchester United yakiriye ikipe ya Burnley mu rugo. Umukino urangiye ari ibitego 2-3 by'ikipe ya Manchester United. Ubona ko wari umukino ukomeye nubwo ikipe ya Manchester United ariyo yatangiye igaragaza ubukaka n'ubushongore mu kibuga hagati ndetse no mu gusatira izamu ry'ikipe ya Burnley. Ni igitego cya Manchester United cyabonetse kitsinzwe n'umukinyi Kula ukina ikipe ya Burnley kuri umupira mwiza warutewe ku mutwe, nuko Brian Mbeumo agerageza kushyira ku mutwe, maze nuko uyu musore ukina ikipe ya Burnley Kula ahita aza kukitsinda agitereka mu izamu kabisa. Ubona ko yari ikipe ya Manchester United yari itangiye kugaruka mu murongo. Navuga ko byari bitangiye gusa naho abakinyi bagaruka muri mood, gusa ntabwo byaje kuramba kuko ikipe ya Manchester United yaje kuba yakwishyurwa nayo iragombora iterekamo ikinyuranyo cy'igitego kimwe, ariko iza kwishyurwa nanone bwa kabiri, ariko bisabye iminota y'inyongera kugira ngo iterekemo igitego cya gatatu kuri penalty itewe neza na Bruno Fernandes, kapiteni w'ikipe ya Manchester United. Ni ikipe ya Manchester United yatangiye umwaka w'imikino nabi, ko murabyibuka bwa mbere. Reka dufatire ku mikino 3 iheruka, harimo umukino wa Arsenal, umukino wa Cribs, dufate n'umukino wa Fulham. Ni ikipe ya Manchester United yatangiye umukino wa Arsenal ubona ko yari yadominye cyane, ariko biza kurangira ikipe ya Arsenal ku gitego cy'umupira w'umuterekano iza kubona intsinzi, gutyo itsinda ikipe ya Manchester United igitego 1-0, birangira ari gutyo bimeze. Gusa ni ikipe ya Manchester United nyuma y'uwo mukino umutoza Ruben Amorim yaje kugenda mu kiganiro n'itangazamakuru atangaza ko afite ikipe nziza kandi ikipe ishobora kuba yatsinda buri kipe yose yo ku mugabane w'Iburayi. Gusa ibyo ngibyo ntabwo byarambye kuko ku munsi wa kabiri wa Premier League basuye ikipe ya Fulham yaje kunganya ikipe ya Fulham igitego 1-1. Abantu batangira kwibaza ese iyi niyo Manchester United Ruben Amorim yavugaga ko ishobora kuba yatsinda ikipe yariyo yose yo ku mugabane w'Uburayi. Ariko aho ngaho abantu ntabwo babitinzeho cyane, kuko n'ubundi ikipe ya Manchester United cyari igitego yari itsinzwe cyangwa se yishyuwe mu minota navuga ya nyuma. Ubona ko ari ikipe ya Manchester United yari yagerageje kuba yayobora umukino nk'uko byagenze ubwo yakinaga n'ikipe ya Arsenal, ariko byaje guhubuka byose ku munsi ku mukino wo muri Carabao Cup, isezererwa muri 16 kabisa hariya isezererwa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza muri Carabao Cup n'ikipe ya Cribs Town hariya ikina icyiciro cya 4, nibwo abantu batangiye kuba bayibazaho. Ni umukino wari ugoranye kuko ikipe ya Manchester United mwabyuka yamanje yaterwa ibitego 2 iza gukora comeback mu gice cya kabiri, bajya muri penalty. Bagiye muri penalty ikipe ya Manchester United itsindirwa kuri penalty 12 kuri penalty 11. Murabyibuka neza ko abakinyi bose bateye penalty ndetse bagasubiramo ubwo Brian Mbeumo ariwe wayihushije penalty ya 13. Birangira rero ikipe ya Cribs Town itsinze ikipe ya Manchester United ibitego 3 kuri itsinze itwara itikuramo ikipe ya Manchester United kuri penalty 12 kuri 11, kuko birumvikana bose barase penalty imwe ziba penalty 13, maze nuko barimo barasubiramo Brian Mbeumo ne waje kubarata penalty, birangira ikipe ya Manchester United isezerewe. Gusa hari hatahiwe uyu mukino, gusa nyuma y'uwo mukino havuzwe byinshi. Bamwe batangira kuvuga ngo umutoza natangire arebe uko yahambirizwa, benshi bagatangira kwibaza kuri system y'umutoza Ruben Amorim itare yafata irangi muri ikipe ya Manchester United. Rimwe n'umutoza ari amagambo yagiye atangaza, rimwe na rimwe agenda avuga ko
rimwe na rimwe ari igihe yumva yava mu bintu bijyanye na football, rimwe n'umwe akumva arabikunze, akagaruka no ku bakinnyi nabo akavuga ko rimwe na rimwe yumva yabakunze ariko ubundi akumva yabakarabye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byari buze ko ikipe ya Manchester United yari bube yamanuka mu kibuga kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ku isaa 10 zuzuye. Ikipe ya Manchester United yamanutse mu kibuga, impinduka zonyine bari bakoze nuko Benjamin Sesko yari yabanje hanze, ahubwo bazanamo Zirkizi abari wujya kuri point. Ni Zirkizi wagoranye, wabonye uburyo bwinshi, waharase uburyo bwinshi. Abafana ba Manchester United bose bavugaga ko bagushije ishano kugira Zirkizi mu kibuga. Ubona ko ni Zirkizi wagiye ubona amashance menshi yo kuba yatsinda ibitego ariko akajya ayaterera inyoni. Gusa ikiza kirimo nuko ikipe ya Manchester United ibonye amanota 3 nubwo bigoranye, ariko haracyarimo byinshi byo kugenda bubaka. Yabanjemo Joshua Zirkizi, aza kuzanamo Benjamin Sesko, amuzanamo mu gice cya kabiri, ariko ubona ko akimara kumuzanamo nibwo ikipe ya Manchester United yatangiye kumuvinga. Yamuzanyemo ikipe ikomeza kumuvinga, ari nabwo bahise babona igitego cy'intsinzi. Murabyibuka ko yajemo asimbuye Joshua Zirkizi, murabizi ko yajemo nawe yahise avamo akazamo Benjamin Sesko. Kuvamo kwa Zirkizi yinjiramo Sesko, wabonye ko byatanze bisa nkaho byatanze agahenge ku kintu kijyanye no gusatira izamu, barimo barashaka igitego cy'intsinzi. Ikipe ya Manchester United yego yabigezemo, baza kubona penalty iterwa neza na kapiteni Bruno Fernandes, nubwo mu mukino ubanza wabuzaga n'ikipe ya Burnley yari ayitera nabi kabisa arayirata, ariko ubu ngubu wariho umwanya mwiza wo kuba yakwisikosora, noneho akaba yagaragaza ko ari muri ekipe. Ni match yagiye kurangira nk'uko bisanzwe, umutoza Ruben Amorim atari kuri pitch, nyine atari hari ababa bahagaze abatoza, yari yagiye kabisa. Ubona ko ndetse byaranabaye no mu mukino wabuzaga na Gripstown basezererwa, ntabwo yigeze areba penalty. Ubona ko ari umutoza nawe uri ku gitutu cyane, nyuma yuko systeme yiwe itari miremerwa n'abakinnyi nabo ubwabo, umubano wiwe utabanye neza n'abakinnyi. Ubona ko ari umutoza navuga utorohewe, utari mu bihe byiza byiwe. Ntabwo naba mbeshye ko kuko nawe ubwiwe ajya byivugira, avuga yuko siporo byo byonyine by'umwihariko umupira w'amaguru ushobora kuza musaza. Gusa kuri ubu ngubu ubona ko bitewe na signing ikipe ya Manchester United yagiye ikora, mwabonye Bryan Mbeumo ku gitego cyiwe cya mbere mu ikipe ya Manchester United, ubona ko ari signing nziza. Yego ni Manchester United yagize namo ba Matheus Cunha wagize ikibazo cy'imvune, binavuga yuko ashobora kuba yasiba umukino ukurikiyeho. Kuri ubu signing ikipe ya Manchester United yamaje kuba yakora, navuga ko ari signing nziza. Yego ntabwo twari twabona rutayizamu Benjamin Sesko, ntabwo twari twamubona neza ari nka rutayizamu nkuko abenshi twatangiye dushidikanya kuri rutayizamu ikipe ya Arsenal Victor Gyökeres. Ntabwo twari twabona wa Sesko mwiza waguzwe amafaranga arenga 70,000 by'amayero. Ubona ko rero ni ikipe ya Manchester United igifite byinshi byo kuba yakosora, haba mu buryo bw'imikino ndetse ubona ko ibure ikintu cya collectivity kugira ngo abakinnyi b'ubwabo bamanze gukomeza kugenda bamenyerana. Gusa ni ikipe ya Manchester United iri bwitegure ikipe ya Manchester City. Ni umukino uzaba ukomeye, umukino uzaba ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 ubwo bazaba bavuye muri international break. Ni umukino uzaba ukomeye cyane ku mpande zombi. Hari ikipe ya Manchester City bitagenze neza ku umunsi wa kabiri wa shampiyona ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur, ndetse n'ikipe ya Manchester United nayo ibonye intsinzi yayo ya mbere muri Premier League. Ubona ko ari umukino ufite witezweho byinshi byo kuba wakorwaho. Ni umukino uzagaragaza uzaburyoheye ijisho ndetse uzagaragaza bimwe mu mikinishirize. Binavuga yuko umutoza Ruben Amorim afite kuba yakwicaza abakinnyi bakagenda baganiriza, kuko bavuga yuko